Assalamu alaikum, urmatly Күнжелес kanalının көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Күнжелес каналы. Бүгүн 2-мага карата Сокулуктагы мал базарды көрсөтүп атабыз. Ушундай туугандар, биздин эң акыркы чыгарылыш. Биз уйлар тарапка кетип атабыз. Көпчүлүк сурайт, Кыргызстандын кайсы бурчтарына КамАЗ бар деп. Bu KamAZ'ın ben bir çak çekesini tarttım. Tetiyağı bütböйт. Bu bir taraf. Sırtta köp. Talas. Kısaz Batkenden başka bardık çağa getet. Jedin KamAZ'larça. Şunda jeler gelesler dağı. Uşayak da bu kança oldu taksir? Balazdan 129. 129. 129 deyt. Yaxşı, onda uylar turat. Gördüңүздөр bu. Короче, келип талас десеңиз таластар мен де алам деп чыгат. Түшүнөт. Кызыл кыяга чейин жетет экен, андан ары жок конкретно эле. Бул ноокаттыктар көбүнчө кызыл кыяга чейин алып барып берет. Мына ушундай туугандар, бирок көл, нарын любой жака табасыздар. Кыскасы ушу жака чыгып туруп, бул күнбатыш тарабында базардын. Бакырсаңыздар, мен алам деп эле чыгат. Андан кийин мен азыр уйларды бир четтен көрсөтө берейин. Бул торпогу менен канча таксыр? Torpağı men kaça sıra odası taksır buğa? 175. Çoğu ya. Jelinderdi qarap koyuңuzдар. Бұл жақты элитарият деп koyat. Мына ушундай. Мен эми o etten uylardan başlap көрсөтө берейин bir четтен. Өтө жакшы уйлар экен. Могу уйлар. Буга канча сұрадыңыз? 105. 7,5-8 ay болуп калды дейт. 105 миң сом болот экен. Могу черно пестра уй. Буга канча сұра odası taksır? 150 torpaq ha? Mına torpaq. Jenekay bukadan kaçkan okşayt. Ötө жакшы. Ол Сокулук мал базары. Бүгүн абал жакшы туугандар. Мына эттерден сурай берейин. Булар канча сурап экен билбедиңизби? 150. Чоң уйлар экен, а боз. Өтө келишкен уйлар экен. Желиндерди карап коюңуздар. Базары мына ушундай абалда азыр. Жакшы уйлар дагы эле кымбат. Сиздин кунажыңыз канча? 95 миң сом. Уй кымбат э. Уй кымбат реально. Ол жактарга айланып көрсөтө берейин. Мынагы черно пестра уй бар экен. Желиндер мындай өтө чоң. Буга канча сурап атасыз? Канча дейсиз? 130. Торпогу менен, а? Бул мун торпогу. Биринчи тугуч экен, торпогу менен канча бул эми? 90 миң сом. Жаш экен черно пестра. Мынагы уйду алды. Жакшы мал болуп берсин эми. Канчага саттыңыз, алдыңыз эже буну? 100 миңге саттыңыз да, сиз саттыңыз. Жакшы. Канча сүт берет деп айтты эми? 12 Жакшы. Сөйөктүү экен, а, чоң. Жаш үй экен, мүйүздөрдөн карап коюңуздар. Бул уйлар канчадан сеники? Ичине тартып тур алдыга уйчу. Ha, канчадан сурап? Жаш жигит кармап турат, мына. Бул КамАЗ чыгып кетсин машина. Ушул жактарда мен айландырып көрсөтүп, андан кийин жаш торпокторго өтөйүн. Мына уйда өтө чоң экен, мына желиндерди караңыздар. Мындай желиндер менен торпогу менен канча таксыр бул? 90 миң сом. Өтө желин чоң. Арзан сурап атат. Бул кызыл уй канча? 120. Боз. Боз экен мындай. Желиндер тартылып калыптыр боздуктан. Өтө жакшы кунажын турат, бою бийик, биринчи тугуч окшойт. Өтүп кеттиңиз э. Канча сурап атасыз торпогу менен? Бир каш торпог экен 130 кандай. Иштер болот аңыз? Жылкы сатып бүттүңүз. Түгөттүңүз. Канча? 130 миң сом сурап атат экен. Мына жерде дагы малауй жакшы экен. Желиндер. Канча сурап атасыз? 80. Боз экен, а? Жакындап калыптыр. 80 миң сом. Так, мен эми кайра өйдөгө кетейин. Канча болуп кетти баасы? 125 сурап атам дейт. Чоң үй экен. Бүгүн Сокулукка күчтүү уйлар көп чыгыптыр. Тиги жакта барып, эми майдараак уйларды да көрсөтүп өтөйүн. Кыйын болбосо, мына уйду эже карап көрүп атат. Алайын деп атат. Канча сурап атат экен эже буга?
100 alayında otasın. Mınандай jelini menen süttü 100 000 so'm ekan mana şular. Tak. Mına qo'y var. Torpoq menen. Yaxshi o'zing sanay. Erkek torpoq ekan. Qancha so'rab otasiz torpoq menen? 120? Yaxshi. Torpoq o'zi minimum 20 minglik. Erkek torpoq. Yaqinda turibdi ha. Mına qo'ylarni ko'rsatayin. Keling. Sizniki bu? Evet. Taraflayla koyalım. Artilleriya alarda bir. Qancha so'rab otasiz bu qo'yim? Torpoqmi? Ha, sizniki emasmi bu? Ama onu so'ragan. Qancha so'rab otasiz torpoqmi bilan bu? Mana torpog'im nima? Targ'il bu. Bu torpoq bilan qancha bu? 90. 85 veramiz. 85 ga deydi. 80. 85 deydi, 80 ga berem deydi. Buni yaqinda to'y etgan. Yaxshi o'ylar ekan mana shular. Qanchani sotib yurdingiz ham bozorda? So'satalaksiz bali. Tekini sotib tur, bozorni bersin. Buni erkek torpoq o'ta yaxshi ekan. Uydagi o'zi cho'ng uy. Jelinlerini qarangizlar, mana bunday jelinler. Qancha so'rab otasiz? Atorp qancha so'rab otadi ekan? 150. Bu malaqnajingizcha. 90 000 so'm. Sağını ekan. Bunda yaxshi ekan vit. Bu torpoqdu. Qancha so'rab otasiz bu torpoq? 95. Buzovsi menen. Navesnasına gireyin. Dağı bunu yaxshi uylardan ko'rsatayin. Bu qancha chorna pestra? Qancha so'rab otasiz? 90 000 so'm. Şurada saqılık qimmatroqda. Buni qo'y o'ta yaxshi ekan. Yeyisi jo'g'oshi. Buni o'ta chaqanroq qo'ylar torpoq bilan. Torpoq bilan qancha so'rab otasiz? 95. 95. Oho. Bozor uchatdi osmonga, uchatdi. Uchatdi. No erkek torpoq. Mo'ga enesi tekshirib ko'rib o'tadi, enesi bilan. Qancha so'rab otasiz? 95. 95. Yaxshi, buni aytdi, yosh qunajimlar turadi. Bular neyse o'xshaydi cho'ta. Yosh qunajimlar ekan. Buni yosh qunajimni ko'rsatayin, torpoq bilan. Yosh действительно qarab turingizlar. Bu torpoq erkak o'xshaydi. Qancha so'rab otasiz torpoqni? 100 000 so'm. Qunajimlar. Sizning qunajing qancha olib ketdi taqsadan? 80 000 so'm. Bunda qunajin urg'ach torpoq bilan. O'ta yaxshi. No'ljada 50 ta uylar tiziladi. Sizniki bu? Qancha so'rab otasiz bu? 120. Qancha oylik bo'ladi? 8 oylik. So'kdi uy. Bunday. Cho'ngroq buqani jeyiski ustuni qilasizlar, o'ta cho'ng bo'ladi torpoqlar. Nerede 50 ta uylar tizilib turadi. Sizdanmi bular? Qanchadan ekan biladingizmi? Qanday deysiz? Yaxshi uylar ekan, ha? Qator tizilib. Buni uy olinibdir. O'ta yaxshi uy. Bu cho'ng uylarga alval beyler ketdi-da, bunday kuchli uylar ertamenanki bozorda shidir. Ketadi. Peri qushlarni olib qo'yadi. Boshqa bulun qushlarga jo'natadi. Mendagi eme mana bu qachalarni ko'rsatayin. Qancha so'rab otasiz buqalar? 57. Biraz arıqroq biroq. Joylar qayday turgan sezonda hozir. Bu qunajin sizdanmi? Qancha so'rab otasiz? 90 deydi. Kunjelesi degan. O'ta yaxshi. Bu targ'il qunajin qancha otasiz? Jelinderi 75 000 so'm. Oho, buni yoqda mana buqalar tiziladi. Ko'rdingizlarmi? Bunday buqalarni ko'rsatayin. Siz qancha so'rab otasiz buqalarga? 65 000 so'mdan. Sizning buqa qancha? 53. Buna ondayda. Shuga qaraşa o'zingizlar buqa qo'yaveringizlar. Buqalar tarafda ildida o'ta cho'ng buqalar bor. Ularning ko'kragi metr men o'lchab
весін есептеп ошоға жараша алат. Оларында есі жоқ. О, сізден бір тақсыр. Қанша сұрап атасыз бұларға? 70. Бағылып шығып тұр, мына ондайлар. Шүнтеп, ұшыға жараша қара беріңіздер. Құнажын қанша? Қанша сұрап атасыз? 57. Жас құнажын. Мұны бұқаларда сұрап қойын, жастар тоқтар. Ең бағылап. Қаншадан бұлар тақсыз? 63-тен. Бұл жақ түрім. Бұл жақтан тезлі өтіп кетіш керек. Қаншадан бұлар? 46-дан дейді. Ұрғач құнажындар. Қаншадан онан бұл бұқашыларымыз? 45. Жақшы. Уже сат өрген оқшайсы көпшілігіні. 45 мың сомдан. Ондай жақшы бұқалар тұрады, бірақ бағыл әлек. Жанына құнажы менен. Қанша бұл бұқа? 50 көрем дейді. Құнажыныңызшы? 42. Құнажын сөміз жүрек. Ойтердағы бұчок тұрады. Бұл бұчок қанша? 50 дейтін ондай. Бағыш керек. Чөріне пөс тұра бұчок. Ойға кетеді. Қанша бұл әмі? 50 дейді, 50 мың сом. Жақсы. Базарды берсін. Ондай бұқалар тұрады. Бұлар қанша бұқаңыз? 47. Бұны өкі 47-ден екен. Bizdekiler kaldı öte ya. Aray sayın lechini жасатат. Qaracha to'yto'ylar ko'p ketadi. Oshno sebepli jashi jadida qizimiz. Jashi bo'lib ketasi uchun injiqdan operatsiya жасалды. Aylanayın, göreyін. Ayaqta jash buqalar turadi. 47-den mi? Buçoktor. Жақсы çoğuya toqsaydı. Baqsa vit var. Qanchadan bular? Biraz ağrıqıra ekan bular. 47 мың сомдан сұрап тұрыптыр базарда. Жақсы, мына семіз жаш бұчок қаншадан тақсыр бұл? 35 мың сом. Бұл семіз бұқа қанша? Başı жаман чоң екен, 55. Жаш еле екен, бұрысты башы өте чоң. Мына бұқан сұрайындағы, анан жаштар бұқтар өтейін. Қанша сіздің бұчоғыңыз ақсаға? 60 мың сом. Тоқол екен. Bazar mı aslında yavalda? Kaç olup gitti tarpağım? 120 мың сом. Aldınız mı? Az geldi ama. Onda yaş tarpaqlarga kezek geldi. Qancha so'radasiz? 28 de otağız, erkek eken. Şu berem deydi. Neyte dağı jaş tarpaqta turadi. Qancha bu alamiz? 24. Urg'ach, Urg'ach. Mına kelishgan tarpaqlarimiz qancha sizga aqsqa? 23 dan deydi Urg'ach. Bu bozor cho'ngroq tarpaqlar уже jemdi, cho'pni yaxshiroq jegandari bilan. Mana shuni so'rayin. Qancha bu taqsir? Qancha so'radasiz? 44 erkek. Öte yaxshi. Buni jash tarpaqlar ko'rsayin, erkek tarpaq ekan. Qancha so'radasiz bu? 30 мың сом. Siz qancha so'radasiz bu? 37 erkek. Sizniki qancha? 22. Urg'ach ekan, ha? Urg'achlar arzonroq bo'ladi ekan. Buni jash tarpaq ekan. Sizniki qancha taqsir? 28. Erkek. Ha, urg'ach ekan. Yaxshi. Buna buchoq. Qancha so'radingiz siz? 40 мың. Erkek ekan to'g'ri. Biz chekkaga chiqdik, ko'rdingizlarmi? Jash tarpaqlarni so'radik. Andықтан біздің видео класс комментарий қалдыңыздар. Сіздер менен күнжелес каналы болды. Каналға қатал болғандар қатталып, жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Анда мәсе саламатта қалыңыздар.